جبر بلافبونا ایش و نخوشیان دوی دما داویدت ناف زاروکن روژاوای کردستان در ریخستنا یونیسف با علیکاریا وزارت تندرستی یا حکومت سوریه لباجار دیریک گندوار وی دست کمپانیا کا درزیدان زاروکان کر. اف حملة نها حملة انه سوركا وسوركا الماني ويا ابو كعب نادا سبيكرين عمر روجك حتى عمر بينصالي وبين لقحاندن قل كيف يداوي هي وام هيفينا وانا خوشي ديجي الو قاحي بفا حملاتا منظمات بيرابن وك التهاب كبد وك شلل اطفال بريانها بيضرابون ولقاح جي متوفره ولقاح مجانيه منظمه الصحه العالميه بيضرابه طبعا باريكاريا حكومتها السوري المنطقه مدى حكومتها السوري بيضرابه. برپرسن ریخستنا یونیسف سردانا ناوندا تندرستی یا باجار کرن ولسر شوازن ریوبرنا و کمپانی راوستیان و دیگل مالباتن هن زاروکان جویان و داخواز و پیوستی وانجی تومار کرن. اكيد الحمله هي ضروريه بيغمان اف كامبانياج بو زاروكان و تندرستيا وان گرينگه و ما بهيست كجبو في كامبانيه پانكارت بلاف کرنه و که هر جنه كل سر زاروكين خود ترسه من زاروكا خواني ور و من درزيله دا درزي کرنا زاروكان پر پیوسته و هيوي دكم حمودا يك زاروكين خو بينن ور يعني مشان نحميل من الامراض. الگوری برپرسن و کمپانی جی ده نیزی سو 7000 زاروکن دوره بین درزیدان هر وها ویتامین و بسکویت لسر وان و دایک وان جی ده بین بلاف کرن. ما ام بي حسام قول فيدي المستشفى وطني تلقيح الواددن ام هات ما لقحان وعمليوي نهيفا ما هات لقحان ودرباني مقوي دانما وبسكويت دانما وحجي هيتي لقحيني ودشي درمان عدنوا بسكويت عدنوا. اف کمپانی ده 10 روزه بدومه و یونیسف دیار کر کو نزی 20000 درزین سورگان و 8000 درزین ایشن جورب جورج بو پیکانینا و پلانه گهشتنا و ناونده. پشتی زنگل مطرسی ناف زارونگ روژاوای کردستان سر تندرسی آوادا ریخستن یونیسف دست کمپانی درزیا کر جبو و زاروکان درزی بدن. آزاد چمکاری روداو